Oh my God. Ngibingelele kuwe egameni lika Jesu. Ngiyabingelela, sawubona. Sawubona. Ubingelela uDoni. Isibonga ngwenyama. So webandla le Rehoboth Christian Center. Ngiyabonga kakhulu ukuthi kuleli thuba ngikhulume nawe noma ngicocisane nawe. Ngifuna kafishane sibuke indaba yephupho. Siyazi eBhayibhelini kunomfana ovelayo. Sithi umfana ngobe abekade emncane kunalaba abadala. uJoseph lithi iBhayibheli waphupha iphupho lokuqala. Nokho iphupho lakhe lokuqala alisebenzanga. Njengoba lingasebenzanga iphupho lakhe lokuqala uJoseph lithi iBhayibheli uNkulunkulu wabuya ngephupho elinomcondo ofanayo. Kodwa elingafani ngokukhulunywa kwalo. Kodwa umcondo wawushe into eyodwa. Then lithi iBhayibheli ke uJosepha wathatha lephupho elokuqala walitshela ubaba. Walitshela lithi iBhayibheli walitshela abafowabo. Elesibili walitshela ubaba kanye nabafowabo. Kanti abafowabo bali interprete lokuqala balibona ukuthi liyingozi. Elesibili walikhuluma phambi kwabafowabo nobaba. Ubaba usethi phupho lini leli oliphuphile. Ngiyakholwa ukuthi abesho lo ukuthi awukwazi ukukhuluma into enamandla phambi kwabafowenu ngoba bazogucuka babe yisitha ngenxa yephupho. Ngamanye amagama noma ngawubani onephupho, before ulitshela abantu ufuna ukwazi ukuthi uNkulunkulu uthetshela abantu yini kumbe uthetshela abantu. Ngoba uNkulunkulu mayengashonga ukuthi itshela umuntu, musu ukutshela umuntu iphupho lakho. Ngoba iphupho lingakufaka enkingeni yokufa. Iphupho linamandla ngendlela emangalisako. Linamandla ukuthi uphile ngalo, linamandla ukuthi likubulale. Ma iphupho liphethwe umuntu noma lithole umuntu ohamba ekhuluma ngalo sinoma kanjani. Lingozi iphupho, lingakudalela ukufa. Ngiyazi esikhathini esiningi siyakuthanda lokuthi mawuphuphile wesihamba utshela bonke abantu ngifuna ukwenza lo, ngifuna ukwenza lo, ngifuna ukwenza lo. Iphupho lami. Bakhona abantu abahlalela ukuthi mawusuka la uzowenzani. Ubatshele mawusuka lana ke usho, nawusuka lana ke usho, nawusuka lana usho. Kanti bafuna ukuphupha iphupho osoliphuphile. They want to know ukuthi uzohamba kanjani ukuze basuke lapha kuwe benze exactly lento bokhuluma ngayo. Ngoba uyidlapha ukukhuluma noma ngayini ngento yakho. Iphupho akuyona into yokuyitshela abantu iphelele. Ungalicoca nje kancane. Kodwa ungaba kuniki clear picture or the clear vision ubabone abantu ukuthi ufuna ukwenzani. Ngoba abantu bangabona iphupho livusa izitha. Angeke kwenzeke ube nephupho isitha sephupho singabikho. Njalo umuntu onephupho uhlaselwa izitha zephupho nezitha zomphuphi babili. Kunezitha zephupho
nezitha zomphuphi. Izitha zomphuphi mawakhe isitolo bayaya bayothenga kodwa bavani nawe. Izitha zomphuphi, izitha zephupho mawakhe isitolo abangeni esitolo kodwa mabehlangana nawe bakubingelela kamnandi. Ukusho ukuthi bazonda iphupho, abanankinga nawe. Abanye bathanda bazonda wena kodwa esitolo bangena. Abanye bathanda isitolo ayiwena. Isitha sephupho nesitha somphuphi. Njengoba nje unabantu abangathandi wena, unabangani bakho bacocela ukuthi uthengisani, abathengi kuwe, bathenga kwabanye abantu. Mawubatshela wena ukuthi uthengisa ini, abathengi kuwe, bathenga kwabanye abantu. Kodwa bakhuluma kahle into oyithengisayo kodwa abathengi kuwe. Mabefuna enye into bathenga kwabanye abantu. Ngamanye amagama bamelene nephupho hayi nomphuphi. Kodwa kukhona laba bathi siyathenga kuye kodwa asazi ukuthi singamvala kanjani. Ngoba noma uhamba nabantu iphupho likuvusela bona babe izitha zakho. Asibuke uJoseph. uJoseph amayiceda ukuphupha utshela abafowabo, watshela nobaba, but abomndeni bavukela iphupho, into yakubo bayivukela. Kusho ukuthini lo? Abantu bakini abazondi wena, bazondi iphupho, but wena ufela ukuthi you are the container of the dream. Phakathi kwakho kunephupho, ingako ohlaselwa. Abakushayi ngesifulani ngoba bekuzonda, but it's because uthwele iphupho. For them to get what is inside, they must break the container, which is you. Abasishayi ngobe besizonda, kodwa belwa nephupho elibonakala lithwala emandla, elibonakala ngathi liyosenza sibe ngcono kunabo. Then for kona lokho abantu bakubona ufanele ukuthi ufe ngoba unephupho elinamandla. So njengomphuphi fihla iphupho lakho kuwe, bese ubakhomba into encane ngoba isithombe esiphelele sephupho sikumphuphi, ukuze ukuthi noma bangayitshontsha lento yakho bahambe kancane bengakhona ukuphumelela ngayo ngoba awuzange ubanike yonke. Iphupho likhishwa kancane kancane, alikhishwa lonke ulinikeza abantu. Bazokubulala okanye lizokubulalisa ngoba abantu bangabona ukuthi uyakuphi, bathi ukuthela. Asibuke uJoseph ekhaya kubo, bathi usho ukuthi akashongo, bathi usho ukuthi akashongo. Uthi ngivuka nephupho kodwa bona bathi usho ukuthi. Ngamanye amagama abantu obaxoxela iphupho, they will interpret the dream better than you. They understand la uyakhona better than you. Bese bakuvalela indlela. Uzibangela izitha ukuxoxa iphupho lakho liphelele ngoba bakhona ukukuvala, ngoba iphupho lakho liclear ukuthi uyakuphi, bazokhona ukukuvala. Mayiphupho unalo lifihle lapha kuwe ngoba iphupho lizokudalela izitha. Izitha zakini, abantu bokucala obatshela iphupho lakho namhla usekho nabo. Laba bokucala obatshela iphupho lakho abekho namhla empilweni yakho. Iproblem yakho acabanga ukuthi mawubatshela iphupho bazokushayela izandla. No. Iphupho libafuna abantu abakushayela izandla. Iphupho lifuna izitha. Liphumelela kahle iphupho ngezitha. So iphupho lifuna abantu abazoma endleleni yakho ukuze ukhona ukuphumelela. But then abeme bangalazi ukuthi liyapi. Ungavuma kuvale ngoba ulicoce lonke. Coce nje kancane bazovala leyo ndledlana leyo. Kanti wena awuyondlula laba vale khona ngoba balazi ukuthi liyapi, kodwa bayazi ukuthi unephupho. Kodwa ukuthi liyakuphi abalazi. Musucoca yonke into yakho iphelele. No. Fihla lento lapha kuwe. Ababona uhamba bayeza bazobuza ngoba uchaphele.
umuntu omelene nephupho unesmile esihle. Umuntu omelene nephupho unesmile esihle. Ukusmile kwakhe kuyamangalisa. Wenza ukuthi umethembe kanti akathembekanga. I-problem ukuthi ufuna lephupho. Ufuna ukulivala okanye ufuna ukulithatha. Uyazi ukuthi iphupho liyamvusa umuntu osegoli alwe nawe uSenelspruit. Ngoba inzondo nje yona kwayona ine anointing yayo. Iyakhula le anointing. Uqala ukuzonda la locally undlule uzonda nyana ukhuphuka iyazona ine anointing inzondo iyakhula igcine ishaya kude. But ngifuna ukusho ukuthi wena njengomphuphi hlakanipha namhla, fihla iphupho lakho kuwe. Akusibo bonke abantu okufuna ubatshela iphupho lakho. Bakhona ongabatshela, bakhona ongakubatshela. Nakubo labo abatshelayo uthi ubatshela babone ngathi uzabangcono kunabo bese baphakama. Aphakama umuntu aspende 3000 ukuvala wena. Ungasebenzisanga imali wena ephusheni lakho ulicocile kuphela. uJosepha balwa naye iphupho lingakaphumeleli. Aliphumelelanga iphupho lakhe kodwa bacala ukumcabanisa iphupho lingakaphumeleli. Lalingaphumelelanga kodwa bese balwa naye. Balwa naye babanga ukuthi bawuza umcondo wakhe ukuthi uyakho. Babona ukuthi iphupho lakhe liyakho lizomenza abengcono kunabo. So abantu abathandi mawuzowenza into ezophakama ezokuphakamisa undlula bona. Abantu abaningi bakubiza bathi mngani. Kodwa mabathi bayacasha endaweni ezowenza wena ubengcono kunabo noma wena uqualify bona bengaqualify ngeke bakutshele. Ngeke bakutshele ukuthi kuyacashwa. Isizathu ukuthi uzabangcono kunabo. Abantu abaningi abahlupheka namuhla bahluphekiswa umuntu othethe impande encane wayiphose ekhaya ngoba nakhile. Ucasula ukuthi nakhile wasethi ngizobahluphekisa. Ngifuna bangalali. Ngifuna bahlupheke. Sizathu yini? Usuqala ukuba ngcono kunabo. Kanti benithandana mawusahlupheka ngoba bamthanda umuntu ohluphekayo, abamthanda umuntu obangcono. Abantu abamthanda umuntu ozobangcono kunabo. Bafuna umuntu ohluphekayo. La usebenza khona mawuphansi ayo uzoba mngani walomuntu. Mhla uphakanyiswa, mhla bethu imanager, mhla bethu ungene emsebenzini ongcono, niyacabana nabangani bakho, bayaqala abangani bakubambela kude. Bayaqala bathi sukela sebenza lapho uzenza ngcono. Hayi uthi uzenza ngcono. Banyanyisa ilevel ophakamela kuyo. Ngoba ama levels athi nakaphakama izitha ziqale zibe abangani bakho babe izitha zakho ngoba ama level aphakama. Makuphakama ama level abantu bayanyanya. Makuphakama ama level kuvuka izitha zomndeni. Makuphakama ama level kuphakama ngisho ibandla. Makuphakama ama level i-community. Makuphakama ama level ma-neighbors akho. Because i-level iyaphakama. Aqala ukuthi uyasitshela. Hayi ngoba uyasitshela ngoba i-level seyiphakeme. Nakuphakama i-level bayanyanya. Bahamba bayokhendla. Bakhendle i-level uphakamele kuyo. Bathi ngizothi kuweke qaphela abantu ohamba nabo njengomphuphi. Kunabantu ongabadingi ephusheni lakho. People you must delete them even kuma contacts wakho. Ba delete labantu abadingi ephusheni lakho. Abantu othi mawubatshela iphupho lakho bavele bantshintshe negama lombono wephupho lakho. Bantshintshe yonke into, bakudiscourage everything. Hlukana nabo balahle immediately. You need to go alone. Makubiza lokho. Ngoba bakhona abangani abayingozi, bakhona abangani abayingozi ngendlela emangalisayo abavala nayo bakuvale ugcina ungasingilutho empilweni, ugcine empilweni ubanga abantu bathi wenzani uzamani sha bekhuluma nabangani bakho ngoba abangani bakho bengakuthanda uphakeme. uJoseph iphupho lakhe lamthatha, one lamkhipha ekhaya lamyisa esigangeni kubafowabo, limkhipha ekhaya bamba la
iBhayibheli liveza kucaca ukuthi le ndawo lo mfana omncane abamthume kuyo yayinezilwane ezingozi, but bamthumela khona eyedwa. Bona bahambe babadala bebaningi, but yena hambe yedwa. Uyalibona iphupho likufaka ku risk, likufaka ku risk. Iphupho likufaka ku risk. Wahamba umfana wandlula la kukhona khona izilwane, wandlula wayofika kubafowabo. Kunokuthi aphephe abafowabo bamnyanye eqhamuka, bathi there comes the dreamer, let us kill him. Sifuna ukubona ukuthi amaphupho akhe azophelela ku. Abakubulali ngobe bekuzonda, kodwa bakubulala ngobe iphupho lakho linamandla. Abalwanga noJosefa ngobe bengamthandi, ngobe bengazi ukuthi umfowabo, kodwa iphupho lakhe libonakala linamandla. Ngalokho sekubalulekile ukuthi afe ngoba uzaba ngcono kunabo lamndenini. Abakini bangakubulala. Musu ucoca iphupho lakho, musu ukuliveza amandla alo. You must know ukuthi iphupho lakho lingozi malifika kuwe. Ake uphuphe sha bese usebenza iphupho lakho, bantu babone sophumelela, bangazi ukuthi uzondlula kuphi, ufuna ukuya kuphi. Kunabantu batshela ekseni ukuthi hayi bafethu bangibizile kaRalway, baqasha. Bakutshela ekseni bathi bangibizile isikomba aqasha. Umuntu ayongena endlini yakhe kule altar kwenzele yona wena, avele athi ngithi uphumile ubani wakabani, angalungelwa ilutho, ngithi angaqashwa, ngithi akathi angena bacasuke, akathi angena bangamkhulumisi, afunge ku-altar yakhe la yakhile, ayakhele just for you ukuthi uhlale ungaphansana kwakhe yena ngaphezulu. Umuntu loyo, be careful. Abantu hamba nabo akusibo bonke abathi go man go, khona bathi singamvala kanjani. Mawubona abantu behlekelela, ungacabanga ukuthi bahleka lento oyiyo o bahleka lento ozoachieve. No, bahleka ukuthi ubatshele njani iphupho elinamandla kangaka. Awukasi umbone umuntu nisuke nonke la, nifike neLsprite ningena isitolo esisodwa. Mawufika uthi mngani ngilebhayile rogo leli ngiyoligcoka ngemshado wakabani. Athi awuqinisile mngani? Uthi yes ngifuna ukuligcoka. Uthi okay mngani. Avele athi mina ngiyasala mngani, angeke ngisajika nawe, khona le ngifuna ukwenda. Hamba mngani, uhambe Saturday kuseni mawuthi emshadweni ugcoke njengawe. Uthi mngani yathi bengabona ukuthi ushwele lami ulithengele isikhathi asala. It's because yena akafuni ukundlula nguwe. Uphupha into oyiphuphile, uphupha phezu kophupho. Mawuphupha wena uphupha lento oyiphuphayo. Ingaka kubuza ukuthi uzowenza njani mawusuka la. Mawusuka la uzowenza njani, because kwenza njengawe. Mawunephupho lithandazele, ulifihle emthandazweni iphupho lakho, ulifihle ebukhoneni baNkulunkulu iphupho lakho, ulicoce kancane bese wenza okukhulu. Futhi ungayenza ukuthi la undlule khona ulicoce khona, ungalicoci la uya khona, ulicoce la undlula khona, la sewundlule khona ulicoce, la uya khona ungalicoci ukuze bangalivali. Be careful. Uma sowakhe i-foundation uyakhile, batshele ukuthi ufuna kuyolanda i-concrete, noma uthi ubatshele ngale foundation eyakhiwe. Ungabatsheli ngokuthenga kweyitini, ungabatsheli ngokuphakamisa kwebonda ngoba ila ungakandluli khona.
bese ngesikhathi ondlulile ku foundation sewuphakamise ibonde bese ubacocela ngaloko okucedile ukuze mabakuvala bavala into ephelile bangavali into saya kuyo ungalicoci phambili licoce emuva iphupho oh vuka ngomuntu akunandaba ukuthi umngani wakho nineminyaka mingaki futhi nje ayikho into engicasula njengokuthi ngibe nomngani ngibe na 32 years nginomngani solo ngimbiza ngomngani kodwa siyindawo sobabili akasebenza ngisebenza ngiphumelela akaphumeleli no something wrong it's either uyamlahla noma uyakulahla ngoba ingenzeka ubambelela yena noma yena ubambelela wena khona into wrong la khona into wrong it's either uyamlahla noma uyakulahla no asikwazi ngaphumeleli hamngani wami lo 20 years sibangani for what nenzani lo mngani benu abonisa indawo lo mngani benu aboniphumelelisa lo mngani benu abenza omunye aphumelele net just ubungani bunisa ku no you have to change that friend umngani umuntu othi come to my level so be careful then uma athi umngani come to my level uma unabangani be level ephansi bazokisa phansi umuntu abangani be level ephezulu bazokisa phezulu funa wazi ukuthi umngani when you connect with someone and say this is my friend niyapi ukuyisa kuphi what impact lanayo empilweni yakho uzokusiza uzokuphakamisa ngani wenzani akube nento ayenzayo awukwazi ukumbiza ngomngani wakho bese ngiyahlupheka umbiza ngomngani wakho angiphumeleli umbiza ngomngani wakho usebenze ngcono mina engasebenzi umbiza ngomngani wakho awuna plan ngempilo yami but umngani asibangani ngemngani wakho kusho ukuthi wena usimngani wami because when life yakho it's better than mine no if you are a friend ufuna uhlupheka ngomngani you better have no friend at all so that ungabeki ithemba emntwini ongakakwenzele lutho so kufuna umngani wakho kufuna akhathazeke ngokuthi awuphumeleli kwenze njani why ungaphumeleli umngani wami wena why ungaphumeleli umngani wami wena usho njalo uMakama mayifuna into kuwe uvela athi wena umngani wami angasho njalo uzomnika lento ayifunayo uthi umngani wami ngamanye amagama usho ukuthi uma umngani wami take me to your level if you are my friend take me to your level ngoba ukwazi ukuba umngani wami bese bathi umngani wakho uyahlupheka wena uthini nabasho njalo uyathokoza ukuthi mina ngiyahlupheka no uma ngumngani wakho fanele ngize ku level yakho uma ngumngani wakho funa ungithande mangiphakama uma ngumngani wakho funa ukulwela ukuphakama kwami ukuze umngani wakho angabe umngani olala emahlombe akho ngoba wena umsizile ukuthi lo mngani aphumelele iphupho ke engikhuluma ngalo lamthatha uJoseph lamlwisa nabafowabo make qhamuka there comes the king of dreams asibone ukuthi amaphupho akazophelela kanti iphupho lona ngokwalo lithi wena lithwale ukuze lona liphumelele iphupho wena uyitransport yephupho njengoba uphila uyitransport yephupho uzofeza iphupho lifuna ukwenzeka ngawe lifuna wena lenzeke iphupho then manje watholakala ukuthi iphupho likaJoseph linamandla liyamlwela futhi ngesikhathi bathi asembulale kutholakala baphinde baphikisana bathi asimthengiseni ngaleso sikhathi ngoba uNkulunkulu uma umfakile ephusheni uyasebenza behind the scene ngalesikhathi bathi asimbulale uzwakala omunye athi asimthengiseni mabathi asimthengisa ibhaya yayingekho
But God worked behind the scene. Inqola zaka Ishmael zasuka ziyondlula la umphuphi enenkinga khona. Ngoba mawungumphuphi endleleni yakho, God will send heaven helpers. uNkulunkulu uzobasenda ukuthi bazokusiza nakanjani. Uzosenda ingelozi zokusiza ukuze uphumelele. Mawunephupho faka uNkulunkulu. Mawunephupho akube nespirit esengamela iphupho. Ngoba nakanjani iphupho lizovuka libe nezitha. Kodwa mangabe umphuphi anamoya okwazi ukuhlola inkulumo zabantu, umphupho engakafiki. Mabathi there comes the king of dreams. God was there. The spirit of God was there to protect the dreamer and the dream. Because each time you have a dream, there must be a spirit that protects the dream and protect the dreamer. Ungavumi ukuphupha kungabi nomoya ongamele iphupho novikele wena. There must be a spirit esizokulwela ngoba ungumphuphi ophuphile. Lalela. Mawunephupho, iphupho lakho lingadelelwa ukhona. Iphupho lakho livikele. Alibe nesithunzi esinguwe. That's why ngithi mawungumphuphi you must have character. I-character ezoprotecta iphupho, ezoprotecta nawe. You must have character. Awukwazi ukuphupha, uqeda ukuphupha bese wenza into ezowenza ukuthi iphupho lakho lideleleke. Iphupho lakho libalulekile ukuthi ulivikele ngecharacter yakho. For an example, I'm a gospel singer. Into abangayilindelanga kimi ukuthi ngidakwe ngiphuze, abayilindelanga abantu. Abayilindelanga indaba yokuthi ngizolahla umfazi wami, abayilindelanga. Mayingenzeka bazongilahla abantu. People are following me, bazangilahla. People abangithanda bazongilahla. Ibandle ngiliholayo lizongilahla. I-community esengithembile izongilahla. Why? It's because ngilimaze lento ethwala lephupho. Yes, I can sing noma umfazi ngimlahlile. I can sing noma ngenze noma ngayini embi ngahlabelela. Kodwa abantu abangithandayo ngeke basangithanda. It's because ngenzeni ngilimaze i-character. I-character ithwala iphupho. Noma iphupho lingaba namandla nangana character iphupho endleleni ngiyakutshela namuhla kuzoba ne-dream abortion. It's because uhlulekile ukwazi ukuthi i-character hiyo a shell that covers the dream. Ile outside cover yeqanda, then iphupho iloko kulaphakathi. Angithi siyazi ukuthi thina nakufahleka iqanda kusuka kulimala. Ngamanye amagama mawudla iqanda elilodwa udle inkukhu. Iqiniso lithi udle inkukhu ngoba leqanda lebezokhipha inkukhu. Phakathi kwenkukhu bekuzophuma amantshwele amaningi. So kodwa abagcine iqanda elilodwa bathola inkukhu. Inkukhu yazala eziningi inkukhu. Ngoba wenze njani uyigcinile kahle. So it's very important ke ukuthi njengomphuphi uselect abangani. Ungahambi noma ngawubani. Ukuqaphele la uhamba khona. Sometimes ngike ngimangala abantu esicabanga ukuthi banamaphupho adakwa beyimpuphu. Umangalo uthi uyazi uNkulunkulu mana, uNkulunkulu yavikelana, uNkulunkulu. Lo muntu mayekhuluma uqala nabantu, thembisa abantu zero, yonke adakwe abe impuphu. Umangalo uthi yilo lephupho leli. Umphuphi ongena character wenza iphupho lakhe selidoubt, wenza iphupho lakhe singalithembi ngoba kana character kwayena.
but uma character to carry the dream, iphupho lizophumelela. Nakanjani iphupho lizophumelela. Lungisa character wena. Character izothwala iphupho lakho yambe nalo. Bamangala abantu. Uthi kwenza ngani wena? Just keep the character. uJoseph abafika base bamthenga. Mabemthenga uJoseph nabo banga understand bamthengelana. Bamthengela ukumthengisa. Kahle kahle indaba yami ila ukutheni wena njengomphuphi vikela iphupho lakho. Build character for the dream. Protect it. You must have good values and principles. Wenze kahle izinto ukuze ukuthi iphupho lakho lingalimali. Mangaqhamuka nje lenye ilanga mina uDoni chamuke lenye ilanga ngibeke la ejwabana namuhla la sontweni ufuna nazi uthi wami ngeke kusize lento izokushaya into enjalo ngoba ngiyoba ngilahle icharacter kodwa iphupho ngisele nalo kodwa iphupho lilinyalela indlela mawumnikazi efele icharacter. But once character is there, noma iphupho lingaceka, character izolumisa. uNkulunkulu anibusise nilale kamnandi enthanda egameni likaJesu. God bless you and I love you. Amen. Thank you.